damit man da oben stehen bleibt, auch nicht. Oh. Ich bearbeite gerne Speckstein, besonders den schwarzen Speckstein, der ist sehr hart. Seit 1988 mache ich das. Ich fing erst an mit ganz kleinen Dingen und habe immer mehr Mut dabei bekommen und habe mich dann an größere Dinge herangewagt. Und so sind eben diese Dinge hier, meine Skulpturen hier, daraus entstanden. Und die Arbeiten, die dieser Herr da im Steinmetz macht, die finde ich fantastisch. Und ich finde es schön, dass es sowas gibt, dass er seine Ideen in Stein meistert und auch dementsprechend herrichten kann. از دونرسک بون قطبی پیمانگه هنرین جوان از وکو شبند خود لشوارو ادبورین مکو مالا هنری و اف بینت متشکرین همی رومان هنرینه و شبکار و موزیک و شانو هر وسایت و کافیه شیانه تیم بو وینه چکرنه و وینه همی چکم ام همی وکی مالا خود دانین راستی یعنی اگر مروف مالا خود سرانه خوب بخش بجید از بجم تشتاك طبيعيه اجباران ام همی حوال اغلبت ام شبت مالوی ام شبت خود ورد بورینین و ام همی وکی خشکو براین دیالک ام حوال همی یعنی ام تین قصدا ورد کینو سرانات بجینو زوق اکید بینو داریم کردو لگروپی پاشویل و وینه کشان نو تابلو باش داریم کردو تابلو کان مموی وینه تشکیلیه و گروپی پاشویل گروپی که کتوانی من توانه کانی خوامانو و افراد دربخین ئاماجیان پرۆژەیە لەم ماڵا ئەوەیە کە دەستی چەند خانمێ بگرین یا چەند کەسێک بەدەر لە خانمیش کە بتوانین ئێمە توانەکانی خۆمانی تیا پیشان بین. وەزەم کوردستانژی چی کەمترینە لە وڵاتانی کە هاندمەی دووکاری دەستی خۆی پیشانی دنیاە. توانیمان لە لێرە 12 کەس کۆبینەوە ینی دە ئافرەتە خسومانەتە سەرکار لێرە بەردەوام کارەکەن لە خەیاتیەوە لە دیزاینەوە لە ئەکسسوارەوە لە دیکۆری ماڵە